Dobar dan, moje ime je Stevan Ćulibrk. Hteo bih na početku da vam poželim dobrodošlicu u ime kompanije Velux Srbija i svoje lično ime. Kao što znate i obavešteni ste, danas ćemo pričati o Velux rešenjima za ravne krovove, šta sve to Velux može da ponudi za taj segment u građevinskoj industriji. Odmah ću na početku naglasiti da webinar radimo uživo, tako da od sada pa nadalje možete da postavljate pitanja. U gornjem desnom uglu vašeg ili mobilnog telefona ili kompjutera možete pronaći ikonicu gde se nalazi chat box, pa možete u toku prezentacije postavljati pitanja. Webinar smo koncipirali tako da ćemo prvih pola sata u vidu prezentacije predstaviti Veluxova rešenja, Veluxove proizvode, a posle toga smo ostavili 10 do 15 minuta da odgovorimo na sva pitanja ukoliko ih bude bilo. Još jednu samo napomenu, pitanja možete da postavljate tokom webinara. Ako budete imali nekih dodatih pitanja, dodatih interesovanja za Veluxove proizvode, svakako nas i posle webinara možete kontaktirati na Velux Srbija ili možete direktno mene na mobilni broj telefona ili mi pislati na mail. Naravno, ukoliko imate neki projekat da bi želeli da stavite neko Veluxovo rešenje, Veluxov tim će vam staviti na raspolaganje. Kompanija Velux je svoje poslovanje započela davne 1942. godine. Krenuli smo sa prozorom za kosi krov i do sada smo došli sa velikim asortimanom proizvoda, tako da smo praktično pokrili sve vrste nagiba krova, sve vrste krovnih pokrivača, sve tipove krova, tako da praktično nudimo rešenja različite segmente Veluxovih proizvoda za nagibe krova od 0 do 90 stepeni. Kako je trend u savremenoj arhitekturi, pogotovo u našem regionu, povučen i spratili ravan krov, za danas smo se opredelili da vam predstavimo jedan segment Veluxovih proizvoda, a to su proizvodi, odnosno rešenja za ravne krovove. Od čega se to sastoji, pa sad ćemo vidjeti u nastavku prezentacije. Obično, pogotovo u našem regionu, kada se kaže ravan krov ili krov blagog nagiba, kada je u pitanju neko osvetljenje, prva asocijacija je na kupole. I uglavnom drugi proizvođači drugih proizvoda nude rešenje u vidu kupola. Velux ne nudi kupolu, Velux nudi prozore, tako da smo ovo nazvali prozore za ravan krov. Pre svega imamo prozore sa kupolom, prozor za ravan krov sa zakljenim staklom, prozor za ravan krov sa ravnim staklom i pored toga imamo prozore posebnih namena, kao što su prozor za odimljavanje, prozor za izlazak krov i poseban segment svetlosti tuneli za ravan krov. Kasnije ćemo pričati malo o svetlosti tunela, vidjet ćemo zašto su oni bitni i koja je razlika između njih i krovnih prozora. Upravo ono što sam rekao, Veluxova rešenja, Veluxovi prozori za ravan krov sastoje se iz dva elementa. Osnovni element to je prozor koji može biti fiksni ili se može otvarati, otvaranje može biti ručno ili električno i na taj element stavljamo jedan od gornjih elemenata koje može biti zakrivljeno staklo, ravno staklo, akrilna kupola providna i akrilna kupola lečna. Tako da samo još tu da pojasnim, ne možemo uzeti samo jedan, znači ne možemo samo gornji element uzeti pograditi ili samo donji, uvek mora da bude u kombinaciji jedan plus drugi. Zavisno od zahteva na projektu, vaših želja, onoga što želite da postignete na projektu, možemo kombinovati fiksne, otvaranje, ručno, električno i neko od ovih kupola, odnosno gornjeg elementa koje sam pomenuo. Kad su u pitanju dostupne dimenzije, krećemo od dimenzije 60x60 kao najmanjeg prozora koji nudimo i dostupne su dimenzije do 150x150 cm. Ono što ovdje treba samo naglasiti, kod dimenzije 150x150, ovdje imamo jednu zvezdicu, to znači da je dostupan fiksni prozor i otvaranje samo može da bude električno. Znači u toj dimenziji nemamo varijantu otvaranja ručnog, također kad je u pitanju gornji element, tu možemo da ponudimo samo akrilnu kupolu, providnu ili lečnu. Ono što je često pitanje i to je kako se prozor ugrađuje i koliko je potreban otvor u krovnoj konstrukciji, to je vrlo jednostavno. Otvor treba da bude 1 cm širi od širine prozora. Znači ako imamo prozor 60x60, idealan otvor u betonu ili u bilo kakvoj krovnoj konstrukciji je centimetar širi, znači 61x61. Nećete pogrešiti ako ostavite otvor i u dimenziji prozora i u toj varijanti prozor možemo da ugradimo bez problema. Znači možemo da ostaviti otvor i 60x60 i neometano ugraditi Veluxov prozor za ravan krov. Od čega se sastoji prozor? Imamo
osnovu, znači donji element i kao što smo rekli preko toga ide kupola. Ukoliko ima potrebe za izdizanje, za podizanjem prozora na veću visinu, možemo koristiti produžetke okvira. Kad govorimo o prvom elementu, odnosno elementu prozora, gledamo ovo ovde nivo, znači to je prozor koji se isporučuje i ono što je bitno, pored širine, evo je ovde dimenzija otvora, treba obezbediti i prostor na koji će prozor naleći, odnosno ugraditi. Tako da ovdje njegova stopica 9 cm, što znači da ako imamo neko izdizanje nagiba kao što je, podizanje visine, neki nasadni venac, treba obezbediti 9 cm širi nasadni venac kako bi se prozor pravilno ugradio. Za podizanje naravno možemo koristiti i Veluxove elemente, to su nastavci, odnosno produžeci okvira. Tu govorimo od dve varijante, početni produžetak okvira i on ima nešto širu stopicu, to je jako bitno naglasiti. Njemu potrebno obezbediti oslanjanje od 20 cm. On se uzima jedan, a drugi nastavak moguće staviti 3 u nizu, tako da možemo da dobijemo ukupnu visinu prozora od 75 cm. Naravno, možete otvor, odnosno nastavni venac, zavisno se od zahteva na konkretnom projektu, na konkretnom objektu, izdići do one visine koje je potrebno i u toj varijanti ćete samo uzeti prozor i obezbediti mesto za oslanjanje u širini od 9 cm. Pomenuo sam da imamo prozore koji se otvaraju ručno i koji se otvaraju na daljinski, odnosno električni prozori. Kod ručnog prozora za otvaranje se koristi šipka koja može biti teleskopska, znači može se produžavati do 1,90 m, a ako imamo potrebu, ako je prozor uređen na većoj visini, možemo produžiti za dodatih 100 cm, odnosno metar. Ono što je bitno i što treba ovde naglasiti, šipka, odnosno šipka kojom se otvara prozor, nije fiksna na prozoru, stoji negde sa strane u prostoriju, u ormaru, sakrivena, kako već to odgovara korisniku prostora, korisniku Veluxovog proizvoda i koristi se samo kada prozor želimo da otvorimo ili da zatvorimo. Znači jednostavno okretanjem levo ili desno otvaramo ili zatvaramo prozor. Maksimalna visina koju prozor moguće otvoriti je 20 cm. Druga varijanta, komfornije rešenje, udobnije, prijatnije za korišćenje je električni prozor sa daljinskim upravljanjem. Ovdje ću samo naglasiti da je motor integrisan u okvir prozora. Tako da kad je prozor zatvoren, ni sa spoljašnje ni sa unutrašnje strane vi ne možete vidjeti motor. Znači praktično kad je prozor zatvoren nema razlike estetske vidljive u odnosu na fiksni i prozor koji se otvara daljinski. Jedino vidljivi deo je kad se prozor otvori, to je lanac i kod njega isto maksimalna visina otvaranja 20 cm. Ono što je prednost daljinskog upravljanja jeste mogućnost nadogradnje na neke druge Veluxove sisteme, pre svega to je Velux Active, mini meteorološke stanice koje prati mikroklimu u prostoru i u tom slučaju moguće upravljanje i preko mobilnog telefona putem aplikacije koja je dostupna kako za Android, tako i za iPhone telefone. Od čega se sastoji Velux Active, ukratko ću pričati o tome. Sastoji se od merne jedinice koja meri nivo ugljen dioksida, nivo vlage u prostoru kao i temperaturu. Sastoji se od mozga cele operacije gateway i prekidača koji jednim klikom zaključava sve prozore. Ono što je bitno naglasiti, Velux Active je kompatibilan sa svim prozorima na daljinsko, odnosno električno upravljanje, znači ne mora biti samo prozor za ravan krov, tu su naravno i prozori za kosi krov, roletne spoljašnje i unutrašnje za kosi, kako i za ravni krov. Znači nismo ograničeni samo na prozore za ravan krov, bitno je da je Veluxov proizvod električan, da ima daljinsko upravljanje, takođe moramo obezbediti i bežičnu internet konekciju i praktično u svakom trenutku na bilo koji tački u svetu, vi preko vašeg mobilnog telefona možete da pratite u kom statusu vaši prozori, da li su otvoreni, da li su zatvoreni, da li je spoljašnja tenda spuštena ili nije, u kakvom je statusu roleta kako je ugrađena na prozor i takođe sva ova 3 parametra možete pratiti na vašem mobilnom telefonu. Jedan onako koristan i pametan sistem. Sistem radi po principu veštačke inteligencije, prati navike korisnika, pa ako određeno vreme, određeni broj ponavljanja otvaramo prozor i zatvaramo u isto vreme, Velux Active će to početi da radi umesto nas. Takođe, povezan je i sa spoljašnjom, odnosno eksternom meteorološkom stanicom, prati vremensku prognozu, pa na primjer ako imamo situaciju da smo otišli na posao,
nismo navukli spoljašnju tentu kako bi sprečili pregrevanje prostora. Ako je vremenska prognoza takva da će biti sunčano, Velux Saklić će umjesto nas spustiti, odnosno navući spoljašnju tentu i obezbediti prijatan boravak u zatvorenom prostoru. Ovdje ću još naglasiti jedan detalj. Svi Veluxovi prozori, takozvani integre na daljinsko i električno upravljanje, imaju fabrički već ugrađen senzor za kišu, tako da i bez Velux aktiva prozor sa prvim kapima kiša, ako je ostao otvoren, zatvorit će se. Znači, jedan komforan način upravljanja. Ako izađemo iz stana, iz prostorije, ostali smo otvoren prozor, iznenada napadne kiša, tu nema nikakvih problema, senzor za kišu će aktivirati prozor i prozor će se sam zatvoriti, bukvalno sa prvih nekoliko kapi. Sada ćemo malo detaljnije pričati o pomiritim proizvodima, pre svega ćemo predstaviti zakrivljeno staklo i od čega se stoji Veluxov prozor. Kao što smo rekli, imamo dva elementa. Donji element je sastavljen od PVC s tom razlikom što su komore ispunjene dodatnom termoizolacijom. Kada je u pitanju staklo koje se na njemu nalazi, 4 mm spoljašnje kaljeno, unutra imamo ispunu od argona 14,5 mm i unutrašnje sigurnosno staklo, odnosno 3 mm staklo, folija i 3 mm staklo. Šta nam to staklo znači? Znači da ako dođe do nekog udaraca, do loma stakla, korisnici prostora ispod Veluxovog prozora mogu da budu sigurni jer komadi stakla neće upasti u prostoriju. Na to stavljamo zakrivljeno staklo. Zakrivljeno staklo je 6 mm debljine, kaljeno je takođe, otporeno na udarce i otporeno je na ogrebotine. Moguće je ugradnje, kao što smo rekli, na nagibu krova od 0 do 15 stepeni. Sljedeći proizvod je prozor sa ravnim staklom. Struktura donjeg elementa ista, PVC profili, komore ispunjene dodatnom termoizolacijom, takođe je staklo isto. Jedino što je razlika, gornji element, gde staklo nije zakrivljeno, nego ravno. Debljina stakla je 4 mm, staklo je takođe kaljeno i otporeno na udarce i na ogrebotine. Sljedeći proizvod je prozor sa akrilnom kopolom. Kada je u pitanju akrilna kupola, ona može biti providna ili mlečno-bela, zavisnosti od zahteva arhitekta, investitora i potreba na konkretnom projektu, da li je potrebno da uđe određena količina svetlosti ili je zahtev da se količina svetlosti smanji, praktično da nema pogleda kroz tu kupolu. Osnova je takođe ista, a kupola je otporna na ogrebotine i u debljini od 4 mm. Pomenuli smo da imamo i prozore posebnih namena, pre svega pričat ćemo malo o prozoru za odimljavanje. Prozor za odimljavanje u sebi ima integrisana dva motora, takođe kad je prozor zatvoren, motori se ne vide. Motori su integrisani u okvir prozora i u slučaju dojave požara, u slučaju kada je potrebno odvesti dim i štetne materije iz prostora, otvara se do 50 cm u visinu u roku od 60 sekundi. Znači potreban je signal koji će njemu dati, signal koji će ga pokrenuti i otvoriti prozor 50 cm, odnosno 50 cm u roku od 60 sekundi. Takođe, ovaj prozor možemo koristiti i za potrebe dnevne ventilacije. U toj varijanti prozor se otvara 15 cm. Kod njega imamo jedno ograničenje, on fabrički dolazi isporučen sa jednim nastavkom, znači kod njega ona stopa, ako se sjećate što smo pričali, 20 cm šira i kod njega ne možemo produžavati okvire. Znači ako je potrebno da on bude u nekoj većoj visini, moramo obezbediti dodatnu podkonstrukciju. Priprema otvora je ista kao i kod ostalih prozora, u dimenziji u kojoj se izabere prozor, u toj dimenziji se ostavi otvor u krovu i bez problema se uredi. Dostupne dimenzije kada je u pitanju prozor za odimljavanje su dve, 100x100 i 120x120. Najčešće pitanje kada je u pitanju protivpožarna zaštita jeste geometrijska površina otvora koju obezbeđuju ovi prozori. Geometrijska površina je naravno nešto manja u odnosu na njegove dimenzije, pa je tako geometrijska slobodna površina za prozor 100x100 0,88, a kod prozora 120x120 ono iznosi 1,3 m2. Kod njega možemo staviti samo akrilnu kupolu koja može biti, kako smo rekli, providna ili mlečna. Pored prozora za odimljavanje, koji može se povezati na neki eksterni već postojeći sistem za odimljavanje na objektu, možemo koristiti i Veluxov sistem za odimljavanje. Šta znači Veluxov sistem za odimljavanje? Pored prozora koji služi za odimljavanje, Veluxov ponudi ima i kontrolnu jedinicu koju u sebi sadrži
bateriju, odnosno UPS bateriju koja obezbeđuje autonomiju rada od 72 sata u slučaju nestanka struje, senzor za dim, jedinicu za aktivaciju prozora, zidni prekidač koji se koristi za otvaranje prozora u slučaju za potrebe dnevne ventilacije i senzor za kišu. Kod prozora za odimljavanje, senzor za kišu se ne isporučuje sa njim, on se uzima kao dodatni proizvod. Pored prozora i sistema za odimljavanje, pomenuli smo da imamo izlaze na krov, svakom krovu pa i ravnom krovu potreban je izlaz. Kod izlaza za ravan krov imamo dostupne 3 dimenzije, 90x120, 100x100 i 120x120. Drugčiji je malo sistem otvaranja, prozor se otvara u stranu, koristi gasne opruge da bi ostao u otvorenom položaju i maksimalno otvaranje do 60 stepeni, što omogućava nesmetan izlazak na ravan krov. Kod njega je moguće dogradnja produžetka okvira, znači njegova je osnovna stopica 9 cm, ako imamo potrebe da prozor bude na nekoj većoj visini, možemo koristiti Veluxove produžetke okvira ili kao što smo pričali, možemo koristiti neku podkonstrukciju dodatnu i podići prozor na željenu visinu. Njegovo stepeno gradnje od 0 do 15 stepeni. Pomenuli smo svetloste tunele kao jednu posebnu kategoriju. Svetlosti tuneli su jako značajni kada želimo da dovedemo svetlost u neke centralne delove prostorija, a iz raznih razloga, pre svega možda konstruktivnih, ako nam je plafon suviše daleko od krova, pa nemamo mogućnosti ili zbog neke konstrukcije koje se nalazi iznad ravne ploče, nemamo mogućnosti da ugradimo krovni prozor, za tu svrhu koristimo svetlosti tunele. Kada su u pitanju svetlosti tuneli, imamo dve dostupne varijante. Svetlosti tunel sa savitljivom tubom, njega je moguće ugraditi na razmaku od plafona do gornje ivice krova od 0,2 do 0,9 metara. I imamo drugu varijantu, svetlosti tunel sa nesavitljivom tubom, koji je moguće ugraditi, fabrički se isporučuje za razdolje od 0,85 do 1,7 metara, ali sa dodatnim produžecima okvira moguće ga produžiti do 6 metara. Svetlosti tunel kako sa fleksibilnom savitljivom, tako i sa nesavitljivom tubom, sastoji se od gornjeg elementa koji je jako sličan prozoru, koji služi da prikupi što više svetlosti, tube koja je visoko reflektujuća i difuzora svetla koji se nalazi u prostoru. Njega je moguće nadograditi sa veštačkom rasvetom, znači praktično u ovoj difuzor svetlosti možemo staviti sijalicu i u toku noći obezbediti i veštačku rasvetu. Jako je koristan, kažem, za centralne prostorije gde nemamo potrebu za ventilacijom, gde je potrebno primarno izvor svetlosti. Svakako je bolje koristiti i zdravije koristiti prirodnu svetlost, dnevnu svetlost, nego koristiti veštačku rasvetu, a u jednu ruku je i ekonomičnije. Ono što je jako bitno, krovni prozori, pogotovo za ravnu krovu, daju mnogo više svetlosti, ali ono što ne želimo, pored svetlosti, pogotovo u letnjim mesecima, dobijemo i veću količinu toplote. Kako mi to rešavamo? Vrlo uspešno. Kada je u pitanju zaštita od toplote, odnosno pregrevanje prostorija, koristimo spoljašnju mrežicu. Mrežica se ugrađuje između prozora i gornjeg elementa, znači između donjeg i gornjeg elementa. U sebi ima integrisan motor, fotonamponsku ćeliju, koristi solarno napajanje, znači može se ugraditi i na fiksni prozor i na prozor za ručno otvaranje i na prozor na električno otvaranje, zato što u sebi ima već integrisan motor i koristi sunčevu energiju za svoje napajanje. Ovde imamo samo jedno ograničenje, nije ga moguće ugraditi na prozor sa ravnim staklom jer nema dovoljno prostora između donjeg i gornjeg elementa. Zašto koristimo spoljašnju mrežicu sa spoljašnje strane, odnosno tačnije između dva elementa, pa upravo zbog toga da bi sprečili prodor toplote u prostoru. U ovom slučaju kada mrežicu naučimo, kako da kažem, staklo ostaje hladno i toplote nismo dozvolili da uđe u prostor. Jako česta greška je i kod prozora za ravan krov i kod prozora za kosi krov, stavljanje unutrašnje mrežice, unutrašnje neke roletne, time se štititi od sunca, kada dobijemo akumulaciju, bukvalno sve toplote između stakla i roletne. Dobijemo neku tamu u sred dana, a nismo se zaštitili od toplote. Sledeći proizvodi, ukoliko imamo potrebu za regulacijom količine svetlosti u toku dana, vrlo jednostavno to radimo sa dve vrste roletne. Jedna je termoroletna koja pruža totalno zamračenje, može biti električna ili solarna, kao i
spoljašnje mreže, znači može imati solarno napajanje, obezbeđuje totalno zamračenje i termoroleta znači sprečava u zimskim mesecima gubitak toplete iz prostorije. Sledeća varijanta je jedna vrsta plisirane rolete koja propušta određenu količinu svetlosti, znači ne daje totalno zamračenje i takođe ona može biti sa solarnim ili električnim napajanjem. Ono što je bitno, predstavili smo uglavnom proizvode i Veluxovo rešenje za ravno krov. Jako je bitno ono što smo želeli da naglasimo, a to je tehnička podrška vama kao arhitektima, vama kao investitorima, izvođačima radova. Ono što je bitno, prisutno smo, naša tehnička podrška je prisutna u svim fazama projekta, kako u fazi projektovanja, odnosno vašeg idejnog rešenja. Tu smo da vašu ideju što bolje pripremimo za realizaciju. Jako bitno kada neki od Veluxovih proizvoda isprojektujete i stavite ga u projekat, jako je bitno to ispratiti na gradilištu, tako da smo obezbedili i podršku na objektu, što je jako bitno kod pripreme otvora, kod rešavanja određenih izazova koji mogu da se pojave na gradilištu, tako da imamo tehničku podršku u fazi projektovanja, tehničku podršku u fazi implementacije, to su gradnje prozora, kao i servis u garantnom roku i van garantnog roka. Zašto je to bitno? Pa pre svega bitno je da budu zadovoljni arhitekta koji je isprojektovao Veluxov prozor, stavio na svoj projekat, da bude siguran da će se uraditi kako treba. Treba da bude zadovoljan investitor koji će taj proizvod ili koristiti ili predati drugom na korišćenje ukoliko je objekat namenjen za dalju prodaju. I najbitnije, korisnik Veluxovog proizvoda mora da bude zadovoljan, zato smo obezbedili i servis u toku i van garantnog roka. Tako da ceo krug kada je zatvoren i kada su svi zadovoljni, onda i Velux može da kaže da je isporučio kvalitetan i dobar proizvod. U tu svrhu, pre svega arhitektama, na našem sajtu smo obezbedili Velux biblioteku, gde smo ne samo za proizvode za ravan krov, nego i sa sve Veluxove proizvode obezbedili DVG detalje, tehničke karakteristike proizvoda, sertifikate, uputstva za ugradnju. Vrlo lako možete sve to pronaći na biblioteci ili, opet kažem, možete direktno kontaktirati mene mailom na mobilni broj telefona ili kontaktirati Velux i, kao što sam rekao, Velux tim stručnjaka će vam stajati na raspolaganju. Sledeći detalj, svakako kada vi kao arhitekta isprojektujete nešto i stavite neke materijale u vaš projekat, ono što je bitno, treba i osigurati njihovu primjenu. U tu svrhu smo pripremili predmer i predračun. Predmer i predračun imamo za svaki Veluxov proizvod. Ovdje sam samo izdvojio jedan primjer, to je u pitanju je krovni prozor za ravan krov na električno upravljanje. Ovdje imamo opis koji može da se koristi za predmer i predračun vendor listu, dostupne dimenzije i njegove cene sa određenim tipom gornjeg elementa. Znači imamo cena prozora sa kupolom, dostupne dimenzije cena prozora sa ravnim staklom, opet dostupne dimenzije i cena i takođe krovni prozor sa zakrivljenim staklom, dimenzije i cena. Klasičan predmer i predračun sa kompletnim opisom. Jedan jako bitan detalj koji sam želeo da vam predstavim, to je Velux Krug majstora. Pored toga što je jako bitna tehnička podrška u fazi projektovanja, kada to isprojektujemo, kada dođe prozor na ugradnju. Velux daje garanciju na njegove proizvode, ne uslovljava svoju garanciju određenom ugradnjom, to je tačnije da neki Veluxov preporučeni majstor to ugradi. Garancija Veluxova graži na pravilno ugrađen proizvod. Ono što je topla Veluxova preporuka jeste da tu ugradnju uradi neki od naših majstora. Zato sam i hteo da vam predstavim Veluxov majstora. U principu to je preporučena lista firmi za ugradnju. Bitno je naglasiti da su to pravna lica. Nalaze se na Veluxovom sajtu, znači po gradovima su segmentirani. Možete pronaći za svaki deo Srbije, Crne Gore i Makedonije preporučene majstore. Ono što je bitno, da bi se oni našli na Veluxovoj listi preporučenih majstora, moraju da prolaze redovne godišnje obuke, da kažem treninge, i ne samo to, moraju godišnje da imaju određeni broj prozora ugrađeni. Znači nije samo dovoljno teoretski odslušati, nego je jako bitno i to primjenjivati u praksi i redovno ugrađivati Veluxove prozore. Takođe tu je obezbeđena i kontrola od strane Veluxove službe, znači redovno se sistemski prati kvalitet njihove ugradnje. Takođe oni tokom ugradnje moraju da dostavljaju redovno Veluxove potvrde o pravilno ugrađenim prozorima i samo na taj način mogu da se nađu na Veluxovoj listi. Ukoliko ugradnju Veluxovog prozora
vrši preporučena firma, Veluxova firma za ugradnju, ostvarujete garanciju i na ugradnju i na Veluxov proizvod. Ono što smo pričali, prisutni smo u svim fazama, pa znači na gradilištu smo tu da obezbedimo adekvatan otvor, da budemo sigurni da će otvor biti pripremljen kako treba i posle toga nalaze naši majstori koji ugrade prozore. Ovde sam hteo da vam prikažem jedan primer, konkretno ovo je objekat u Nikšiću, vrtni cetan kalija, u pitanju krov blagog nagiba, sendvič panel je bio pokrivač i evo primer kako to naši majstori rade, otvaranje otvora, priprema konstrukcije, iznutra kako smo rešili premošćavanje ovih rastera, pripremili odgovarajuće otvore i posle toga ugradili prozor. Zahtev investitora na ovom projektu je bio što više prirodnog svetla kako bi biljke boravile u prostoru sa što više dnevne svetlosti i evo kada su prozori završeni, kada je kompletan objekat završen, kako to izgleda. Jako puno dnevne svetlosti, značajno kako biljkama, svakako i čoveku. Zašto smo sve ovo pričali, zašto je jako bitno korišćenje poslednje etaže, da su svih prednosti boravka na poslednjem spratu, pa upravo to što možemo preko krova da dobijemo značajno više svetlosti u odnosu na fasadne prozore. Ovde vidimo jednu prostoriju koja ima na levoj strani slika samo sa fasadnim prozorom i količina svetlosti koja se dobija kroz fasadni prozor, a na drugoj slici sa desne strane ista ta prostorija sa ugrađena dva Veluxova krovna prozora. Značajno veća količina svetlosti koja svakako doprinosi što prijatnim i boljem i lepšem osjećaju dok boravimo u zatvorenom prostoru. Ovde je takođe jedan primer konkretnog stana, samo sa fasadnim prozorima i po ugradnji Veluxovih prozora za ravan krov. Takođe opet primećujemo značajno više svetlosti. Primjeri iz prakse zašto nam je bitno obezbediti dovoljnu količinu svetlosti, pa pod nekim podacima Svetske zdravstvene organizacije savremeni čovjek u 21. veku provodi i do 90% svog vremena u zatvorenom prostoru, pa kad već imamo tu činjenicu i to nažalost ne možemo da promenimo, bitno je obezbediti što kvalitetnije i što prijatnije osjećaj u zatvorenom prostoru. Ovde imamo tri slike jedne iste prostorije gde imamo osvetljenje samo kroz krovni prozor, kombinaciju fasadnog i krovnog prozora i količina osvetljenja prirodnog svetlosti koja se dobija kroz fasadni prozor. Pored osvetljenja koje je jako bitno je i provetravanje. Naročito u prostorijama sa povećanom količinom vlage, veća količina vlage izuzetno negativno utiče na čoveka, njegove psihofizičke sposobnosti, tako kao što su kupatele i kuhinje, jako je bitno pored svetlosti obezbediti i provetravanje, korišćenje Veluxovih prozora na ručno ili električno otvaranje. Ovde sam hteo da vam pokažem sliku uklapanja prozora sa zaklenjenim staklom sa fasadnim. Preporuka je korišćenje na delovima objekta koji su vidljivi, koji se vide i onako elegantno rešenje koje se uklapa i u fasadu objekta. Konferencijske sale, pogotovo kad su sastanci u pitanju dugi sastanci, dovodi do povećanja količine ugljen dioksida, pa pored osvetljenja koje je dobijamo kroz krovne prozore, opet imamo jako bitan detalj, a to je i jako dobro, odnosno bolje provetravanje korišćenjem Veluxovih krovnih prozora. Jako bitno naglasiti veća količina svetlosti u školama i vrtićima. Istraživanja koje smo radili pokazuju da deca koje su boravila u učionicama sa više dnevne svetlosti davali su i do 15 puta bolje rezultate na testovima. Isto je slučaj i sa odraslim ljudima na svojim radnim mestima. Mnogo bolje performanse čovjek ostvari ako ima svež vazduh i više prirodne svetlosti u svom radnom okruženju. Na kraju bih hteo da vam predstavim i regionalni nagradni konkurs za arhitekte koji je trenutno u toku. U pitanju je regionalni konkurs u kojem učestvuju arhitekti iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije i Turske. Ukoliko imate projekat na kome ste koristili ili trenutno radite na projektu u kome koristite neki od Veluxovih proizvoda, bit će nam izuzetno drago da ga prijavite na naš konkurs i da ga prezentujete međunarodnom žiriju. Prijava radova na konkurs traje do kraja januara, znači do 31. januara. U februaru će se održavati
žiriranje, odnosno ocena radova, dok je završna ceremonija i proglašenje pobednika planirane za 25. mart u Rumuniji, u Bukureštu. Ovde moram da kažem da ćemo još videti, naknadno ćemo saopštiti tačno kako ćemo organizovati taj završnu ceremoniju zbog situacije sa COVID-19. Da li će to biti uživo ako bude moguće ili ćemo praviti neku varijantu hibridnog varijanta nekog online eventa, tako da ćemo to naknadno. Više o samom konkursu možete naći na bll.velux.com na tom sajtu, a takođe možete vidjeti i već prijavljene radove kao i pobedničke radove iz proteklih godina. Takođe preko ovog sajta se vrši i prijav radova. Detaljno uputstvo o načinu prijave možete vidjeti na sajtu Bringing Light to Life. Na kraju ja bih vam se zahvalio na pažnji. Ovde se stavio svoje podatke, tako kao što smo pričali, sada ćemo pogledati da li su stigla neka pitanja, da li imamo pitanja, a svakako možete me direktno kontaktirati kompaniju Velux Srbija radi tehničke podrške. Samo ću tu još jedan detalj naglasiti. Sastanke možemo da držimo i uživo ili možemo organizovati online. Ako su pitanje sastanci uživo, moramo poštovati preporuke kriznog štapa o merama zaštite. Znači svakako ako se sastavimo moramo da imamo poštovati propisane mere, određenu kvadraturu i nositi zaštitne maske i rukavice, ili jako jednostavno možemo organizovati online sastanke. Za tu svrhu koristimo Microsoft Teams. Lako se koristi, bukvalno klikamo na link, možemo da delimo i mi ekran i da zajedno sagledamo vaš projekat, vašu ideju i da pružimo tehničku podršku i na taj način. Hvala, ja ću sad samo preći isključiti prezentaciju pa ćemo vidjeti da li ima nekih pitanja. Evo imam jedno pitanje, kako su termoizolaciona svojstva kod stakla na kupoli? Ja sam ne znam napamet, ali u prezentaciji je stajalo, mislim da ako je u pitanju prozor sa kupolom, u vrednost je 0,86, ali ću proveriti tačno koja je to mera. Znači, koeficijenti se razlikuju od prozora, odnosno od gornjeg elementa koji koristimo. Najveći koeficijenti kod prozora sa zahtjevnim staklom, a nešto su manji kod drugih varijanti. Koliki je minimalan razmak između prozora za ravan krov? Ono što Velux preporučuje minimalan razmak, praktično razmak između otvora je da bude 40 cm. Možemo ga, i ugrađivali smo prozore na manjim rasponima. Praktično je bitno voditi nekoliko računa. Da li je prozor fiksno, da li se otvara i možemo ga praktično staviti, nasloniti stopu na stopu. Znači imali smo primjera kada smo ugrađivali prozor na 20 cm od otvora do otvora, samo moramo da vodimo računa ako je u pitanju akrilna kupola, ona prelazi 1 cm, tako da bi tu morali najmanje 20 cm da ostavimo od otvora do otvora. Ili ako je zakrivljeno staklo ili ravno staklo, tu praktično možemo spojiti okvir do okvira. Ali ako imate neki projekat gde želite da što bliže stavite prozor do prozora, možete me posle webinara kontaktirati pa ćemo na konkretnom primjeru vidjeti i ako je projekat u izvođenju, izaći na teren pa pogledati šta tačno i koliko najjuže možemo da stavimo, ili ako se projekat nalazi u dizajn fazi, možemo pogledati na projektu i naći najbolje rješenje. Samo vidimo. Da li su u biblioteci dostupni BIM datoteke Velux proizvoda? Da, ako ih trenutno nema, u planu je da bude, ali svakako za svaki Veluxov proizvod imamo BIM, znači imamo Revit family objekata, pa ako se trenutno ne nalaze na našoj biblioteci, možete me kontaktirati pa ću vam ja dostaviti sve potrebne detalje. Mi smo se nekako u Srbiji, dominantan je AutoCAD, pa smo za početak na biblioteku stavili sve DVG objekte, mada u zadnje vrijeme vidim da je i Revit sve više prisutan, pa je svakako u planu da biblioteku proširimo i sa Revit elementima.
Sad čekat ću da im da li imamo još neko pitanje. Kaže, ako nemate sad pitanja, možete slobodno posle webinara ili mene lično kontaktirati ili preko Velog Srbija i kao što sam rekao, tu smo da vašu ideju što bolje realizujemo, da zadovoljimo zahteve i vas kao arhitekte i investitora i ono što najbitnije, kupca stana, korisnika tog prostora učiniti što zadovoljnijim. A uz Velogsove proizvode svakako će i biti. Pogledat ću još da li... Nemamo više pitanja. Ja bih vam se još jednom zahvalio na pažnji. Kako je sredina decembra, ja ću vam poželiti u ime kompanije Velux i svoje ime srećnu novu godinu i srećnu i uspešnu narednu godinu 2021. Nadamo se da će biti bolja, bar što se tiče sastanaka uživo nego 2020. Ali evo samo još jednom, da li radite plan da radite modele za ArchiCAD software? Imamo i za ArchiCAD takođe, nemamo ih dostupne na našem sajtu, ali kontaktirajte me pa za koji konkretno proizvod bude trebao, ja ću vam to dostaviti. Znači, svi softveri koji se u svetu koriste, mi imamo detalje, ali su oni segmentirali smo ih po tržištu. Kod nas smo onako shvatili da je AutoCAD dominantan, pa smo DVG detalje stavili. Ali svakako i za ArchiCAD, i za AutoCAD, i za Revit imamo detalje, tako da možete me kontaktirati posle pa ću vam dostaviti sve što je potrebno. Ništa, još jednom hvala vam na pažnji i vidjet ćemo se ili uživo ili na nekom narednom Velixovom webinaru. Hvala puno.